Oke ya guys ya, welcome back to my channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua yang nonton video ini ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan yang udah subscribe ya guys ya. Dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Oke, seperti biasa, apa namanya, Sabtu Minggu weekend ya kan, mode tantangan. Langsung aja mode tantangan kita mainkan. Waduh, ini yang klik-klik ya. Ini tuh kayak gini tuh tergantung pemainnya bro. Gue udah bener ngumpan ke situ tuh, lihat tuh. Gue udah bener ngumpan, dianya malah lari. Langsung aja match kedua. Ini yang harian dulu ya. Waduh, jauh kali Frimpong. Oke, jadi lanjut ya, kita skip. Jadi gue skip langsung ke hadiahnya aja ya. Oke, udah menang ya. Langsung aja klik cahaya. Aduh, 83. Oke, jadi lanjut ya ke akhir pekan ya. Langsung aja gue skip ke final. Performance réalisée par toute l'équipe. On a senti une très grande maîtrise. 2 buts d'écart pour une victoire pleine d'autorité. Langsung aja. Iya. Aduh, jauh mulu ya. Jerman, CM, CD. Nah, 85. Ini Sorlot kah? Barak Movie. Oke, jadi lanjut ke yang besok ya. Oke, jadi lanjut ke hari Minggu ya adik-adik. Duh, salah. Tapi pemain gue maksimal ya. Dah. Banyak kali pemainnya. Udah. Cukup berarti sampai di sini. Dah. Oke, sorry tadi ada iklan ya kan. Langsung aja. Untuk yang hari Minggu. Untuk yang hari Sabtunya sih bau ya.
Oke, jadi lanjut ya untuk yang kedua, misi kedua. Oke, ini misi masih gampang ya. Oke, jadi lanjut ya untuk laga final. Langsung aja di skip ke hadiahnya. Donc la victoire pour les Blancs. Les joueurs y ont cru jusqu'à la fin de la rencontre, mais sans doute en fin de match. Oke, jadi udah menang ya. Kita langsung aja klaim, klik cahaya di atas. Aduh. 82, nggak apa-apa 82. Oke, jadi lanjut ya ke tantangan akhir pekannya ya guys ya. Langsung aja kita mainkan. Langsung kita skip ya. Untuk langsung ke laga final. Un succès assez net. Ces 2 buts d'écart, ça Akhirnya donne une idée agréable de menang. leur prestation aujourd'hui. Klik selamat. Wih, striker. Aljaber, dapat Simons.